walubwa chilejelu kiti chimfikisha munoemu njimu lwafanyi bwa kujimwenena wanimeza mujimwanyi kimbeza mujimu ikana buka pakaba ibenza mujimu bampesha explication ya nsomu bwa luchanana bajiba ya mubuloko nanga memu sanga nani mbaja makutachi lejelu mabwena kana. Donc injilai misangu mikwabu ngajiku kwebeja mukanenga gouverneur ni bakwabu bavumwa beu babuba bikala chargé wa kwenza kutangila midimu ayi wakumanyani badipeni ni midimu ya chilejelu kati batatu ni bamamu kumanyani Kongo unjibema muswa kumona pinjeu Kongo ujutangila malu à peuple. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawet TV. Franck Tcholawet TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Tcholawet TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawet TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Fati beton. Aya fati. Sigoni telefona mali utaka. Fati nyao utaka. Fati. Wala woto me odie, file mutule basena.
la mulenda mbo Wala woto meone File mutule basenga Ilonga ngomba kukomba Ifuku jono kafwe Wala woto meone File mutule basenga Ilonga ngomba kukomba Ifuku jono kafwe Ono kafwenyi oleka bantu wabadia batomo Bianca munji lotome muntome nonkumba tufubila mudimo Tolubanga ngomba kukomba efuku diono kafwe Wala woto meone File mutule basenga Tuilonga ngomba kukomba Ifuku diono kafwe Wala woto meone File mutule basenga Tuilonga ngomba kukomba Ifuku diono kafwe Yangu babende Ai Tubadi kibumbu Bufenko Kushina kuyo Ni mwine ngesha kabwata Ni mwine shiso kongolo ya se Kabinda Badiano
bata tunyibama mbadiano bansonga badiano eyo twasakidila wamanzantenta wa mushindu unu dibalo wa babuni bwakutwa kidila kabidini bwakutwinjila toni dibeji tudibumbuka kumbujimayi mudinda ku 9h munayi diba dituditula kufika munemu bidibilejani province yetu yonso ibuyenza Kasai kanena ikadi bubata pululeyi bidibilejani province yetu misunsu kabikola be njimu dimwena nkayani mushindu dinjila nyonsu misunsuka kibwalukai njino ela twasakidila mushindu dini batu injila to njibedi binjila message anji munu twadila njimu swakuno ambila bwase njimu mvwa me yenu onsu milumbu yenu mtatu nyimakenga ainu jinawu njinu lumbalusa wa mushindu unkaji pakutwa kubijimu bisatu kachanga fetabukalenga chimwanji kujata mwetu munoe muto kadi chena mwenza na kubwalu njimuno ela nyima to andi munyunyoka to malu aji abunyi mujitunga ja Kongo wa mungalata malu mafita bunyi banga tujini bwalu bwaku est wajitunga jetu munu dimamanya kuntwaku kukaji mpinyo kupita biji mubibiji bana betu bakuntwaku bajanu butuku ni munya basombanu ni lufu famwa kabe nani mushindu wakuya kabidi kujima majimi ya buto bwalu muluishi mutu bwele la munzubu bumuji Kongo wetu mwikala chota chimwa chivu mwakumvwa bimpato musombela kuchinsansa inyangenda kana myaba mwika mu Republic wa Kongo ku est wa kwetu kwa kanaka ku Kongo kwikala kutema mujilu mvumwaji kujifila bikola mujikeba ya mishindu yonsu wakumona mushindu wakufeveja koku makenga abana betu baku Ituri baku Nord Kivu ni baku Sud Kivu watu jitwakulafa bulela mvita kimyanji kujikato kadi baluishi bajinji chilumbu walu tudi babela mvita mikola ya kacha kacha kaba tumanji kubela mvita ito mtumu ya kamonana jibena mutumba ku Uganda ku Rwanda ni ku Burundi wakubambila ni malu 11 atuvu na mukati mwetu ajikinangana ajenzelangana bibi ajelanangana menji mabi myonso wa bibi sangana kujikanyi pinje ututangi na mushindu wakuibaka matumu wetu wakuteka peuple yetu yonsu famwa bamona mushindu wakwenza mujimu wakujula matumu abo tena musu amema kabidi bintu bya mvita bidi bitutumina bidu bitutuma kudishifayangana
kujikinanga na to pashisha mvunji muji mumukola wa kwenza fambe lufajitunga mumatunga kubabenda nujibamanya bimpani nzambi wakatu samba mumpesha bulomboji bwa Afrika mujima au mwanzu musangu wetu akumpala mukongo wa mungalata bwa kuufeta chikondo cha mukalenga Mobutu uvu mwenze ja c'est vrai pour des réunions wa Union africaine kuchinsansa musite wa uya nekadi chikondo achi kaba vubanji kuikala ni système wa kupesha présidence wa exercice kuji matunga amu Afrique to musangu wetu akumpala wa kuufeta mvumuswa kuleja bwase mukongo mujibalu mabami kaba Kongo wetu mbatamba kumuseka bikolo mbatu jana mbatu fefeja bato angata twetu ni bubanji butudi nabu ni buni butudi bato angata bubantu bachana bwalwabu vubujuki na kulu mema ni chena mwakusomba nunkuto bikengela kwambila bantu bena matunga kubabenda bwanyi Kongo wajuki dikulu Kongo wabengini wadibu bamba bwalu bwenda bunyanu buswa butangila mvita budi butangila nunzala butangila numasama ni makengi twa benyi aimianda twa ibengi kashidi ni chenjelela kubwalukai bivubi kengela ngaji kuleja mwani Kongo mujuki na kulu Kongo ujuni baluma Kongo ujini bakaji bansomu badipaswa kuleja bwase kwa ngatajitunga jabu mubyanza kwa kula fabu malu ajuba kula panufa buloba ajimatangila progre wa buloba bwetuebu mujimwau ukajipa kujika mungondu muibiji wachiji mutuchitu bange cha 2022 nijiki jamandani ya ku Union africaine pashi champigneu umona mwakusaka mijimu yonsu itu dibalongolola wakujula Kongo wetu wa mungalata mijimu ayi ijichini njimu twa kuno ambila bwase tudi ni programme munena kabidi mulenga wajikenu programme unjimu bikila wa développement à la base tudi tubanga ni 145 territoires yetu yonsu ya mu Congo démocratique patu twa kula neno afa budget bikaji bilongolola territoire Yons n'a fait à peu près 10 millions de dollars wa kudi Joulan Kayen. Nous 10 millions à moi mou tout dit tout bifila mu misangu ibiji musangu akumpana muchiji lwechi tout en kufila 5 millions. Nilo ndeshela nu moyen itu jinai mu makutamu atutupesha ma territoire badi banji kuibaka nzubu muimpa wa mankenda uleja bwani territoire udipenda ni bantu badi ulombola administrateur ni bena mujimu babu ni basomba mu condition mimi pashisha ni twasa kabidi nzobu ya tubali twambula matadi
wakulejani mbula autorité wa mbula matadi kaba tuba na nenda to chitamba kunyanga kabidi jitunga jetweji walu mbula matadi kavuenza kabidi mujimu wenda to mulekela bana ba mukongo benza chiji ubaswa bafanga bulomboji abimpinjeu kaba kufeta kabidi raison wa kwa manino tudi bafanga chintu kansanga chintu kampanda to tutwasa tutubashela mpinjeu nzubu mimpa ni nzubu ya kusomba kulala pabo ni familia yabo tututangila bwalu mwanzembu ni mai mu territoire monswamu mu makutamu badini chakuke bangenyi benza mushindu wakufikisha mai mumbanza yonsu ni nzembu tudi tutangila kabidi mu programme wetu wa 145 territoire walubwa tulasa twansonga luma ni songa kaji kunji mufume kweku mujilemu tuvubanji kuimana balu tuvuba bayilanjila wakusabuka maya lubilanji ni bak tuvubanji kuinjilangana mema kuyigila ni bana betu bavumwa bawu kumvwa ni mwaji mukwata mumona bana bateketa balonga mu condition ni mwakoma na shani ngulu bamina idi mimpa itwisomba ko mu condition mingi tena mwakuita bamema bwani mukongo wetu wakubanji nungu bana ba mukongo bamona mpajito tena mwakuita bana nkuto donc nitwibaka tulasa toi enseignement général ni toi enseignement wa badibaso kwenza midimu ya bianza ni tuteka kabidi centre hospitalier mwaba wa wikala kufeta ko kujambuluisha jamanga mwaba unji kanjikuimana kwa kuno ambila ni mu janvier fe tu bangeu tu lancé politique wetu wa couverture santé universelle mumwani nchini couverture santé universelle udu sokuleja mwani watukala bakumbaja étape 11 mwana wa mukongo nansha mwikala ni bubanji nansha mwikala mufele bonsu badibayanu kulupitaji wakujondofesha kakwa kuikala différence kakwa kuikala baba bengela to walumbula mataji ujwanga tamalonsu mubyanza twajikiji conception wa programme wina wa couverture santé universelle ngelemeji ninu voit tutubanga mu janvier mapangajika adi gouvernement wangata wakubanga biteketa ku kwambuluisha bana betu ba mukongo wa mungalata tudi twanji ngelemeji tubanga ni manga pashisha tulakubanga ni kategori kaba mamu ni bana bobu ni bandi twanji kubanga nabu banji kupeta soin ya chanana ya kaba ibafuta to wakujikija walubwa lufu lututu tutatanalu nanga mu population wa bana bateketa badibasha adila watu jimpinge u twenza bwalubwa nunomba bishi chilejelo nitwakuna
kichini nswa kwamba mpinjeo watu litujikisha walu bwa jondo pangana jamanga tudi kabidimu programme 345 territoire ni bwalu bwa kujikisha nzala territoire yonswai iji feta chitu di twamba ni brigade agricole chitu tubikila ni brigade agricole badi bafeta biamu bafeta mishindu ma engrais wa kujima umona mushindu wa kwambuluisha bijima byetu pajibu eyowa tutufika pajibu bajikija kujima bintu byabwa bimpingeu badiba byangata kujimbula mataji ubafuta bamona mushindu wa kutumunuka ni mijimu yabu bashisha bakumba na mwakujisha fabu yabu famii pingeu bijibu bajima kibijibu bitu ditufanyishira bana betu bonsu ba mukongo wa mishinga ifweka wanu bintu byakwenda kusumba bintu bijibifuma kubabenda kibinji swame makula makonda byonswabi tujumwaku genzela tubijimina kayetu munene mu programme wino wa 145 territoire mu dikabidi programme wa kuteka brigade routière nanu ambidi mwabe umushindu tujibakenga muinjila monswe mu bakufika toni hapa tujitubanga ni malu anjila bulelela kato akukumbana jakamwa mwakute kakabudi mwa munjila yonsuto me tuditwanji kwa kajanjila imwa bantu bamona mwakwenda pofu mashini amona mwakwambula bintu ni bantu a bifikisha abafikisha nyabi dibu baya nyabi dibu biya nuvu mwabauni programme munena kacha jitunga jetu jifeta independance kabatu banji kwela menji ku programme auto programme ujulomba bwase mwana yonsu wa mukongo wa mungalata ajifila badi bapanga mijimu ni bafeta mijimu mu programme bajifila bonsu wa toujours la jitunga jetu kulu kiwaluka njindomba nsonga lumayonsu ni nsonga kaji bajifila walu avenir wajitungeji ujimu byanza byenu twetu mujimu wetu mwakunu longolola bani mfano wafeta mpinyo buko la makokeshi numona mwakutu finga nyina mwabutu jeu nutungunuka ni jilombo la jitungu kibalukai njimu swakutwa musonsu mwa bau kujibatatu ni bamamu batu baswa ani batu nibika jilu ya kumbusha bana babakaji mukalasa kateketa batijini biji mubishadili babatuma kumabaka au malume machena muaswato mwana wa bakaji ujimu mwana wa baluma kabiji bana babakaji badini menji bafita bana wa baluma likengela kubalekela balonga kalasa kabutoni kundekelu bamona fabu mwakwambulisha jitungu
kadifa nulinu batuma kujibaka bachijiba na batekete balonga tulasa tushadili pinje ubo bapeta njuku ntwa kumuluma mufwa ibenza bishi ni bana badimuluma mubashi nomo nili mwabau katwena ni raison to vitai ndi muilwangana to ni mu Afrique munji ndombola kudi manda mpenjeu bwani twetu bena Afrika twetu bena Congo balumema njiwa mu Congo tumona mushindu wa kushila bamamu mpunga benza babu mijimu baleja chijibu nachi chijibu bamanya bakajibetu mbantu bansongu bakajibetu kibadi bakwata famille mujikenga diakomo dia lelu we mutangila mu famille yons nusangana mamu kujimwima na kulu wenda mishinga yenda wakula machota tena alors bantu banankuki mbantu bakufefesha to wa ayimvita mema njimuto kuluseka lo abamamu tulwangana nabu kwa kuluisha malo amabiana kwao numanya ni uju usomba ye yanu ni menja u akwikana kuselesha bana bachidi bashadila muluishi wani meme ni muluisha toni to voilà njimuswa kushikisha mwabeu nguvu bana betu bangebeja bwalubwa chilejelu kiti jichimfikisha munoemu njimulwa fanyi kwa kujimwenena wanimeza mujimwanyi kimbeza mujimu ikana buka pakaba ibenza mujimu bampesha explication ya nsongu kwa luchana na bajiba ya mubuloko nanga memu sanga nani mbaja makutachile jelu mabwena kana donc injilai misangu mikwabu nganjiku kwebeja mukalenga gouverneur ni bakwabu babumwa beu babuba bikala chargé wa kwenza kudi kutangila midimu ayi wakumanyani badifeni ni midimu ya chilejeni kadiba tatu ni bamamu numanyani kongo unjibema muswa kumona mpinjeu kongo ujutangila malu a peuple tena muswa ni bantu badini responsabilité ya kulombola ditunga province territoire anyantité mikwa bwai benda bangata makuta bwa bubobu bapala peuple chalaye mujikenga muzala to awumalu ajiki Nouveau nebejibwalu bwa 100 jours et yowa programme wa 100 jours mwenzeka kujimalu abunyi ajimenzeka kadi kujima kwa abunyi aji kai majikato kai menzekato chibuchitu panga mu programme au cellule wa communication mwimpa wakwenda kumvuisha chintu chimwa kuchimwa wakumanyani bidibenzeka mbingani bidibishala bya kwenza mbingani kadi njinulaya ni kumpala kutuditulweku mumatukwajalwa kumpala ni twenza selula au walu bidibi kengela peuple wetu amanya chidichenda mu programme wa 100 jours ni chidikati ichenda to programme wa 100 jours vulukai kim programme utuvu benza twetu kayetu bumu tudiba benza wa 145 territoires et auto programme wa 100 jours nous vuluka bimpa
Watu tufika nukubukalenga tudi basanga na ma projet abunyi avu batu di bapinga nina kaba ibenza ani kaba ibajiki jato te tukusangisha projet yonswai kwenza évaluation kikubanga mpinje umijimu à peu près 95% ya projet minai qui vous itu basanga nous 5% qui nous sangana pinyo ya projet ya bwana ya sod mouton itu libenza ku Kinshasa ni bitu biko abubitu libenza bya bikesa nunkume 95% ils vont nous programmer tout basangana ils vous milala ani ils vous ka yimibanga to wani tu isaka tout le monde a moko ijikiji donc njinu la ya bwani kumpaleku ni twenza programme ni twenza communication wa peuple amanya bwani chilichenze kanchechi chikachi chenze kanchechi makuta mashalanga et on fera la lumière pour Tintouadji. Voilà. Ndimumanyani nudi bachoka mbanga milani nudi mwabeu kacha kujini. Ndino ela twa sakidila wa mushinu ni batu ina na mwabeu ndimwana ville mujimo wa kabinda mwikala mujukila kulu batu akidila bimpa bitamba bisankisha bikolo wa atu chakubu kwa moito njingela bantu bonso badibalo ni mona toni drapeau ya badimu opposition badibalo uto ela moito asakidile nzambi anubeneshi mwabeu ngelemenji ngajikiji muyuki mvunawu wakunoela ndinoela kabidi twasakidila ninu jingila chidimu chifya chilenga inula ya kabidi bwase ninu sanka masankenu na banga muchidimu chifya chito abanga nenu iti ninu mona changement utuvu bajinga nenzeka tuvu banji kuvetan tatu munganu lejamu ni musombelu utuvu nawuni bana betu ba FCC nudi bamanya bimpani bajiki masungulanga mu 2018 tuvu benza wetu coalition kadi muntu amu katwena bapetanga nato mumunji mema mfumu wajitunga ndi umanyani watu Afrika mu 2023 peuple nange deja mema kakwe deja bana betu ba FCC kibalukai na kwa manito nanchi yani responsabilité bakalena lwai badibaswa kwenzela ko mu mujimu lwai ndondai twenza chitu babikila union sacrée tumona mwa kwenzela bana ba mukongo mujimu na mama lwa matrize kuko kangana kwenza nungu kwenda kufuila myanzu tusa chena mu biswato bigimenda bitu shapa nyima natu mama kwa bwendai jimu somema kwenzela kongo mujimu kuleja babula mubula babujima bwani kongo wetu mujukila kulu kongo wetu ujini malwa kwamba jija kwamba malwa kwenza akuleja amujitunga jenga kibalukai bion swabi bivuyanji kutufichila jiba kadi mpinjeu nelemenjini mano swa kumbani nijimu yonsu livu nchakwenza wakulumulola bionso ebi ya kumbani 2022 ni 2023 mijimu bya tuseku mijimu bya masanka nitutumunuka nijiluisha jabena lukinu bena mufongu bajibatwela mvita ku est walwa bubwalumba mwana wa Kongo yonsu ayi mvita mitukwata pambiji mwabunuji mikala nuvuluka bana betu bakuntwa
nanga nuvuluka basala ibetu bantu bakengela ditunga bikola bantu bakwanyisha bobu ni famille yabo kabidi bantu bakwambuluisha mundi nenda mbambuluisha diba jonsu di mpeta mushindu waku bienzi twasa kidila bana betu ngashi kidapa mulofu anusamba anu twampanda anu beneshi twasa kidila Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï.